jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi istatole mo boti burane aja telo mebu masalah, palagi magarata ko to magarata ko bakas ini mangata mo na boti makun reye. Para ko michi ko binamichi. Simulan betul nih. Bacaan salawat. Magarata ko bolake mo. Para sino magarata na pa ustaz. Jangan dengan kalau ganti kaja juga ganti alaikum. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya ko pa ustaz mo man alhamdulillah malo mo dalay mo po. Mama kaya alhamdulillah man makinin nawa. Mo matin ro macha to. Mama kaya sabi mo iti mo. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Boti burane bahangi arijalu kawamuna ala nisa pamimpi ko manori benemu bimbingi benemu makutu masampajang mamcakarai surah masampajang masangamay ye ko bene la sampajang lakai cala bene babali-bali ko lakai na lakai cala bene madoraka ko matuata lakai cala bene lele masurul la dela pusarangan lakai cala jamain rahmatan subhanallah lakai mana pak makai ya ini burane tanggung jawab terhadap istri kita Soalan nih kamu. Kenanya burane tapi ngarangi boti makun raya makun ray na boji bali-bali lakay na makun ray na boji kera-kera lakay na makun ray na boji jalo-jalo lakay na burane minta barang pajak mulai dari papa saya na pengaratan ada na jamaah yang rahmatullahi karim mo boti makun ray bawa jamaah yang rahmatullahi Allah kung kay kapi ko lakay na nasampian ni bakabi na lakay na madosa na makun ray selama 40 hari 40 malam sini na te ko rebo dari no mata no tanu mana ko makun ray La ilaha illallah. Bola ko tuh. tapi